Dan za kosilo pasteriziran rjav fižol, se pravi že kuhan, čebula, prilito s olivnim oljem, česno prahu, sol, poper in domača začinjena mešanica. Čez dan pa še hrenovke in za 10 minut air fryer, pa vidimo, kako bo. Dvajset minut sem pustil. Hrenovke ne pocvrčijo, to vem, da bo. In pa vrnimo fižol. Bo. Pozabil sem že bolj, da sem dodal pokapal s čili omako. Bo. Ok, plating glih ni za na Instagram, ampak bo za pojest, tole super.